chim khi pui trẻ hun lâu mắc tu rong rong trẻ chỉ bay vất ule chim khi pui lâu trẻ đó nè với August đi xóm lệ Paris đi lại đi cần lâu thằng lệ ta in Java in chỉ bay kabu kacho với nãy hiền sợi lâu thấy lâu Covid silang me ka long tai district din hun thar lam ber kan ngai tha anga district chung chanchin thar dang om te kan thir ho don bok ani he channel hi ila subscribe lo ni chuan khong ai takin lo subscribe la nangma tan khan hek na turang ma om lo ania light pack hi mi in tran pui ve na ani ti lo thei hil lo la yom na group sang sanga min the dar sak phei chuan long tai district tan ro pui tak i thok don ti na ani yang chanchin thar kan thir chinte ati na mun tur a comment pethin te hi mi fingle mi ron tlak an ni zel thin ti hi covid i vei lo ti isya chian tu khan lo kha chiang mol ang che darkar som ni le pali kalta a khan longtai district a hrivei mu chhuwa thar somli le pakwa an oma hrivei mu chhuwa thar te hi thunet manga mu chhuwa som pariat le rapitan tu test manga mu chhuwa som thum le pakhat an ni vein lama hrivei en kolna tangin tama chuak hetiang hian an om IR quarters covid care center thingka main building atangin mi pakhat size is a home isolation atangin mi pali chuatiran ni boka Cold Ways 4C Esther English School atangin som le pakhat chuatir ni bok ti chuan voinia covid hrivei en kolna mun atanga chuatir dam taka chuatir te hi an vain mi som le paruk anni tuna hian longtai district chunga positive tin mun hetiang hian an om ani IR quarters covid care center thingka main building a hian samsari le pali an om meka dalu thar som anoma voin lama home isolation a in enkol turin mi som pathum chuatiran ni bok thingka main building a hian tundin huna covid siveite dalu bel ngaina om tolova a full to viau ni a riat ani covid care center IR quarters thingka building 2 a hian samsari le pani tuna hian mek bok ani ti chuan thingka covid care center a hian an vain tuna om zong zong hi za somli le paruk ani dedicated covid health center longtlaya mi paruk en kolani boka home isolation en kol longtlai a hian za som nga le pani tuna hian an mek ani chon hu 4C Reverend Thanjinga Memorial Middle School a mi som le pathum an meka chongte home isolation a en kol hi som le pakhat ania 4C chongte P High School a mi som le pathum tuna hian en kol mek ani bok Bungtlang South home isolation en kol tundin huna som thum le pakwa an mek boka vasai kai home isolation en kol mi pali an mek bokani Cold Ways 4C Esther English School a hian kanon tarlan tong khan mi som le pakhat an chuaka tuna hian pakhat en kol mek ani dam de home isolation en kol panga anoma ngalim luya hian home isolation en kol panga bok an omani saibo a hian home isolation en kol pali tuna hian an om boka munlaya home isolation en kol pathum an om mek bok ani hengbak a hian ZMC a longtlai khuwa pakhat en kol mek ani bok tundin huna longtlai district chunga positive en kol mek hi mi zali le som pathum anni heng positive en kol te hi health department lamten an khisel na din munte uluk takin an vil renga ngai to om lutuk anom silo ani toite han soibel lok ila voini a khan longtlai kho puiweng sang sang atangin positive samthum le pani ngot mai mu chhuwa thar anom le ta a district pumpui huwa phei chuan hei hai hian an latam le turangai ani ani na taka chuan longtlaya hian hrivei mu chhuwa hi alakiam hau loti alangani hete chung hian lockdown thladul ania kholaya mishing le lir thei kan tam le viau thomai thu thatak tak hi kan ngai thatamin hri laka kan in ven theina turte po kan thetam hle to hete chung hian eng kan ti nge ni poimo em nei lem lowa kholai chhuwa hi kan chak em thin hi o kan do mek covid 19 sileng hian mishing nun na anwai zatel ala to mizorama ngot po zanni kan tling cha to ani hete chung hian sileng hi kan hlau der silo hian mang atiang tak zet to
sarkar lama tang point an ti thei tok a thaber thlengin an ti to a hanin kai hruai le na tur chuang awang to hle kar khatte te a kan kal dan tur aduan te heng zinga office a mi panga aya tam lo emo poimo lu tukani lo chuan atlem thiang ber office kaltur ati lai te po hian office a thok ina tom peilo office kal chuan lama pon lama te chuak te kan la om zel nia soi ani te hi amang an thak khop mai kan film khur tok lo ani ti lan na ni tina mu theya om na mun chu ATM booth hi ni in ka ria ngun takin lo ente ATM a poisa lak chu atum in tlar te hi kan la ding ho tu wa hetiang ani chuan hun danga phei chuan social distancing hian omzia ani lo ngatang ole soi chau po hi kan zom chuan lo chuan omzia om chuang lo ho ke ni abi takin long tai district chu chang te hi kan film khur alangai ti hi thei hil lo sam teng o ina tom midang hlata om kut sil uluk face mask thataka man thin tele han sanitizer man uar te hi mani sahim na atana kan la man uar zel tur ani ti hi isereng te ang o nimin tholeni khan LADC noya town committee extension office to LADC CM pu mang hmunga chinza chuan a honga he huna hian pu mang hmunga chinza CM chuan thusain town committee hitun main a ming main akal ve thina then khat chuan motor kol thei anni awangin in thlem lung oina anga an ngai thin ni in an soi ve boka tuna chuan a changtu MDC town committee chairman malak na le thilti kan mu hian beisina sang takle malak na thar kan mu chhota alomom hle ani atia theitop thoin mason nan na thok turin ke kan pen hozel don ani atibok he hun telpui tu pu HC vanal rot puya president central oile point town committee hi an lo rot fo to atakin malak na mu tur om ngai lo thu te soin tun huna hi chuan na thok du ti tak zeta ram mangai tu an om ta nia riat thu ase hi alom om hle ani tin kan khopui top lu tuk le bal lu tuk te kan electric wire in zam nok lu tuk te kan tui hok luan kor chiale mu mal lo lu tuk te ataka veya na thok du mi kan nei ta hi alom omin central oil chuan kan thopin kan support sel ton ani tin asoibok he huna hian puvi laram haka president longtai district village council association le PH Vanal Shuai president LWA general headquarters te point thu an soi ani tuna hian tam committee a surveyor le LDC le pion te nenan va in staff hi som le pani anom dona tam committee chairman ho hian project sang te siamin ma an langhala theitop an chuamek zel ani malak na tur an machop te hantar lang ila sport and youth le music and literature lama nasataka malak chho antuma plastic fiber ware manga town area chunga electric sui inzam nok lutuk hi thak vek tuma malak mek ani bok town police kan nei theinan atulang zela malak tum ania building regulation felfai taksiama town committee rules changtung takbuat saya malak mek ania LED high marks pali AOC ariu pagi chan mari chongtepeng chan mari kon kan ti kha chumi hmuna le LADC main building kota te da tura malak mek ani bokani tin hengba ka hian LED street light project som le panni lai kalpui ni in khopui chunga da tum ani bokani hengba ka hian thasom ni le pali chungin smart city fel fiber ni theiturin longtlai khopui tan malak tum ani bok ani he town committee extension office hon na hi pu elen lalma chuana MDC le chairman town committee ni bok chuan akai hruai ani thotan ni LADC noya education department official ten tun haya Mizoram sarkarin sileng omlo na mun veng le khu ate school hon thei tia thu chu alo siam bo zuya school lai autonomous district council chunga school sang kaldan tu ruam manna an siam angin
nimin lama khan LADC Education Department te chuan primary le middle school kaldan tur an ruam han fila he an ruam han na hian primary school somruk pahni le middle school somli pasari ten school an hongdon ani he an school hondan tur hi LADC Education Department chuan aduang fila longtai DC in sikai omlo na khu ate zirna school hon thei ani ti thu alo chu anwa nimina tanga school kai tan turin Education Department LADC chuan primary school somthum panga te kaldan tur alo siam fel to chu hetiang hian longai tha ila pol khat le pol ni chu tho tan ni le ninga ni ya school an kalanga pol thum le pol li ten tho tan ni lai ni le sir top ni ya school an kai thung don ani LADC noya primary school hon thei tur te hi district khothanglam western circular school somthum central circular school pani eastern circular school somthum ania LADC Education Department chuan middle school kaidan turpo ruamanna siam felto in pol nga le pol ruk te chu nilai ni le sirtop nia class an kalanga pol sari le pol riat te chu thotan ni thole ni le ninga ni ate an kai don ani Longtlai District Magistrate Dr. Andrew H. Vanal dika chuan Longtlai District chunga mantur ran khuwa khirna thupek ati chuaka COVID-19 sileng in mipuinun phung ati khailaka harsatna na satak asiam kara hemi harsatna bel cha lo turle faina konga ma son zelnan ranvul chungchanga thupek chhuwa tula hriat ani angin Longtlai District Magistrate le Longtlai DC ni bok Dr. Andrew H. Vanal dika chuan CRPC section za samli palina tlo chanin hetiang hian ran khu akhirna tur thupek ati chuak pakhatna chuan Longtlai District chunga ramdang atang le district dang atangin vokle voksa atanga siam reng lak lu phal ani lo panhina mi tu main an ui kholai an chhuwa tur ani lo an chhuwa ni point anei tu ten cheina thungin an kai tur ani pathumna arvul tu ten an arvul kholaya chhuwa phal ani lova aboma an khung vet tur ani palina mi tu mai nan ran vullai kholai le ram hnuaya tlachi sial bong kel le adangte kholai ale ram hnuaya ain kol tu te omlovin an chutlat tir tur ani lo tangana vokvul tu ten an ran vul ahuanga an khung vet tur ani parukna ran tal tu ten ran hrisel chau an tal tur ani tin heng an thupek parukna a hian chan veti doctor omna chuan vok tal tura a hrisel lo veti doctor te hian anen ma sangai ngai turania veti doctor ten certificate an pek chawin ran an talin an zuar theyang tin district pumpuya mantur ran khuwa khirna DC hian ati chuak ani COVID-19 sileng kara mi puite an himzok na turin Longtlai District Magistrate le Borsap Dr. Andrew H. Vanal dika chuan CRPC section za somli le palina tlo chanin Longtlai District chunga August ni som le paruk atanga ni som ni le pathum kar le thotan ni thleng zantin dar sari atanga jing dar li thleng zan curfew apuanga he thupe khian heng te hi ahuam don lo ani COVID-19 official duty te medical duty te magistrate police le home guard duty te VLTF member duty te chanchin bumi te cable TV le internet provider te ASF awanga DVO le DCVO LADC noya duty te fire and emergency service te PHE PWD le PNE department noya emergency duty te disaster management na thok tu le DC le LADC noya quick response team te chiat rup na lo thlen pala hi thupek hian a huam lo bok ani Mizo Fet filling station le Mavula filling station a thok tu te medical emergency le thina awanga chuangai veng VLTF le kha nei te bungrolot le anlot te hi dariat atanga jing darli ani thongani dariat ma hian bungro anlot le bungrolot hi phal ani district magistrate le subdivision magistrate ten tulbiak thila phalna
อันเปกเตะหอมดอนบกเลวอันนี้ District Magistrate และ Subdivisional Magistrate เต็นจูลเบียกทีละพัลนะอันเปกเตะแห่งเตหีเฮซันการฟิวในหุ่นช่วงเฮียนหอมเลวหอมเลวตูร์เตอันนี้เหตุทุเปกจอมเลวเตหี IPC section จะสำเร็จปริยัตินั่นแหละดามิโซรัม Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act 2020 มังอาเซมอันนี้ดอนอันนี้เชื่อตัวเธอก็จะนั่นที่มันไลค์สักมัน subscribe สัก notification เบลมันลงมาสักตัวเรียนกระดานเงินเจ้าอันนี้ลงกลายข้อปุยะเลียร์เทียอปุ่นเจ้าละวางเงินชวนละมะเลียร์เทียกัลเตเลมีปุยเต็นฮาร์สัตนะอันต่อเราหน้าตัวเรียนลงกลาย SP Charles ละเมกดูปูซีลารวดกิมา additional SP จวนมีปุยเตหิมจอกนั้นเละลงกลายข้อชูงาเลียร์เทียการด่านอามุมัลจอกนั้นมอเตอร์เลียน909จุงลำการข้อชูงาการลุด่านตูระทุเปกอติชัวกะลงกลายข้อชูงาทอจันนี้จังอาจิรตอบนี้แข่งินนี้กินดาจิงดาเรียดเละจันเวจังอาดาร์สอมเละจันเวอินการเละกลายดาร์ลีจังอาดารุกอินการหุ่นชูงเฮียนอินรินนี้จิงดารุกจังอาจิงดาร์สอมแข่งอินการหุ่นชูงเฮียนHeavy Motor Vehicle 909 truck จินจุงลำอังจีลีร์เทียแรงจานลุขับอันนี้ให้มีหุ่นชูงอาเฮียนแห่ง Heavy Motor Vehicle ลีร์เทียแรงแต่ชูลงกายข้อปอนะดิ้งไม่ตัวราที่อันนี้ให้เฮลีร์เทียนี้ตู้เต้นกันซอม3อัชาตินแห่งทุเปกซอมแล้ววะข้อชูงาเฮหุ่นรวมหันชูงาจานลุยแต่ชูมันเสมนะเปกเซลอันนี้ดอนอันนี้